Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma কৈছে এতিয়া নন ট্ৰাইবেল কমিউনিটি কিটাও কাৰ্বি আংলং ভিতৰত মাটি কিনিব পাৰে সেভিং মাটি দিব পাৰে মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিব খুজিছোঁ Pila. Rang na, pila rang na. Oh, là rang mấy lần rang thằng puno. Là puno ekta bang cái bên này bạn nó. Yang kayak rakpot tu ni. Nó sôi libo. Nasul libo. Banda karak. Non dambam lo yo manja ke le thupu an lo. Welcome to our STML YouTube channel. Kadok ka video na lang don ka thek ding la pen ke bi ki thi kadok ka ve do an hanta neli hen ban kardom pa jero lo kardom la se kadok ka ve ta channel jong si subscribe krelang ba channel bang da samay subscribe denoi la pen pinia video tame ko an manang litum ke share un an ke share ikha non dak manja hi chilong sidoloyo manja hi chilong an lo ke dami bang ke nang lang don bomo chini pokado ko eta Are you guys ready? Hello. 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 Dah kok. Oke.
Bỏ láng kéo lên mà. Tata, bye bye. Ôi, kimi tu mo na cha song fish ding tu lo lai tu. Non for 11:15 lo yo 11:15 ar ni ke so pura hosi dang non anta walong komajian welang lamang ke adap 7 lom sang barji pulota ka ching hong la pula ben ba jang thuget che thai nang la por dam rui lo ke non si walong komajian welang ar ni ke so ke che than jok la lon nang tum video long pe ta me thini po masih hidup ke dode kali kadok kawe la nai duntuk anta hidup ke dolota la non hidup ke do bangke di kali maki ani ke so pe hidup ke do pilomati la si kadok kawe video ke lang duntuk anta me an la ke share je hanse tuning rilo nang litu ke share ke athe lagle hidup dode la the itum ta pache thang do nei la si ka che song lo la ta nang litum le nang share dun video share pen pen eden pache thang dun po te ba dom nah hok ta mane YouTube long punoi Facebook long punoi la se klang thip nang pol lo yo la se video ka lang ka dok ka venta like comment message comment pinoi la pen like pinoi ke lang tum anta pen ke share bang ke ting ne ri no yo thek long lo bo aduk ta do de duk ke do de kali aduk ta dolo arni nang so lo la pu kang chir kalang it ka dok ka ve do lap lo ta me thang long ri join ni hai join ni che song ke nang sot la lo yo ta si ka dok ka ve nang litum ta si ka che song pu son si hem non video kalang tum anta me hem pe nai lang du nai du nun e Halloween pen nai du nun e pus tum pus ta me la ke share ba ke nang solo share ik ta sa video ba long live 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 thôi dan pono ya da apin bin ke jangan terima jangan terima alu Rok mati patah dia bodoh korok pelete bodoh korok. yo oh ini sol lam lo lag lam lo yo temona juretano joki la ke pinelo ne pulamati kamu pen joki yo rag lam lo deh temona juretan he
Kasi nong datang ke mo kama mali tu kacing hong. Tapi di kaju lo te mutam te haroga regional committee pen jenglok di regional committee la pen head branch tundoan sub branch tundoan sitong la proposal silong. Lasi non ini tu labang so rally ini tu hawar ke har phanan bardamang tibon tame labang so rally ini tu peace and awareness rally putan report ini tu public property phalang nong le ini tu slogan hang konang ini tu peaceful damang lapen ini tu central committee pen agenda bol dengan towal ini tu damang lapen kada itu hawar ke har patwa kamong le pun hol itu rata mai pia falman kadok kami ini tu jing kipung pen mam sepak lang ngas kadok kami motor putluk don hum rapi pasi tuduri lo ati non ke parpo lang mes sen lo ki yodi lang mes sen lo apit ta do pilang han se lang apit siong lang Apit jalan gedeng lang, aprang kita tangan munte.
Pai velo ichu pen mahang dom aduk hedi gari afir cepat dun mati yang pen non dang nang lelo non apor 215 lah yo 215 ke lam tan yang tung tepen lo adap pen thang ta choche la non dak sapso sang pher nok lang pi pen pu nang lang thon bom lam ai ning je elo kopi phan se wang ma koson ma kumatumad lah ke thumbnail la pen title la pen kadok ka veno lom ke thek long polong ka prek ka me nili ba lam ning je tung telon nan nang video le nang lang bom কথাটো হ'ল আমাৰ যোনটো সংবিধানত লিখা আছে আৰ্টিকল 244A এইটো আৰ্টিকল 244A কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও more than 40 years আমি ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ আন্দোলন কৰি আছোঁ হ'লেও চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং একো ষ্টেপ ভালকৈ লোৱা নাই যে কেনেকৈ ইটো বিল হ'ব লাগে কেনেকৈ আৰ্টিকল 244 এইটো ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং itu একটা sentiment কথা and this is a genuine demand itu karena this really is they are trying to motivate the whole community the whole tribal population living in Karbi Anglong for the immediate population of Article 244 আৰু recently Karbi Anglong council election Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma কৈছে যে এতিয়া নন ট্ৰাইবেল কমিউনিটি কিটাও কাৰ্বি আংলং ভিতৰত মাটি কিনিব পাৰে সেভিং মাটি দিব পাৰে মই Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong is a purely 6th schedule district and if we understand the sentiment of the 6th schedule district moi jana mote aru 6th schedule tat dikha mote non tribal community hai yar development upai pura right now non tribal community hai yar land patta pura right now then how could the chief minister of Assam during his election rally has proclaimed that the non-tribal community can also get patta living in Karbi Anglong. So, tar statement kane ami yet protest korisu aru ami kintu recently Karbi Anglong Autonomous Council juntu mane kisman non-tribal leaders ke tahe yat mane election participate korisu. Actually to সংবিধান মতে yat non-tribal community has that participation koratu right now. But in somehow the central government and the state government interfere in the constitution, interfere in the 6th schedule, and they participated in the recently Karbi Anglong Autonomous Council election. Aru junto amar Aragat Homostipura Ajit Kumar De ta jikile jika pasar eta executive member mangi ase. So we are protest again. Kali bitorot kune kun amar chief executive member hobo Karbi Anglong Autonomous Council para we are request the chief executive member that in coming days Ajit Kumar De should not be given the post of the executive member in Aragat constituency. Aru, we are not blaming the other tribal community, but this is the right, this is the political and constitutional right of the tribal community. Moi beleg community or moi blame kora kotha nohoy. Etu direct bharat সংবিধানত লিখা আছে আপোনালোকে পঢ়িও পাৰে তাত সংবিধানত কি লিখিছে তাত 6th schedule মানে কি 6th schedule হয় একটা স্পেশাল প্ৰভিজন তাত tribal community hai with the advanced people kenaka tat survive koribo kenaka thakibo kenaka tat rights kita enjoy koribo because advanced manu logot advanced Indian mainstream Indian logot ami direct compete koribo nwari buli hai amak 6th schedule tu likha hoise titia hole amar 6th schedule te violate hoise 6th schedule tu titia violate hoy ase jodi eta gote tribal community hai etu 6th schedule kenaka protection koribo lage gote military kaam koribo lage aba amar logot demand fulfill nohoy কি পদক্ষেপ যেতিয়ালৈকে ফুলফিল নহয় আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ কাৰ্বি কমিউনিটি জীয়াই থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে ইয়াত আমাৰ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন আছে আমিতো প্ৰটেষ্টটো কণ্টিনিউ হৈ থাকিম ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ফালৰ পৰা আমাক অবষ্ট্ৰাক্ট কৰিলেও দিছ ইজ আৱাৰ কনষ্টিটিউচনেল ৰাইট আৰু উই হেভ আৱাৰ অ'ন ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আমি নিজৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট জানো নিজৰ ভইচ কেনেকৈ ৰেজ কৰিব জানো এতিয়া মোৰ দেন আমাৰ এডুকেটেড ইউথকেইটাহে চেণ্টিমেণ্ট হৈ আছে কি কাৰণে চেণ্টিমেণ্ট হৈছে আমাৰ ৰাইটকেইটা ইয়াত ভায়লেট হৈছে আমার 6th schedule যেটো রাইটস আমার পলিটিক্যাল আমার কনস্টিটিউশনাল রাইট এটো গোটেই ভায়লেট হৈ আছে তো ইনকামিং জেনারেশন আমি কেনেকৈ প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰেজেন্ট জেনারেশনে কাম নকৰিলে ইনকামিং ডেজ আমাৰ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব দ্যাটছ ৱাই উই আৰ কণ্ডাক্টিং দিছ পিচ এণ্ড এৱাৰনেছ ৰেলী এইটো খালি আমাৰ হাৰগাঁও সমষ্টিত
He hoise buli no hoy. We are going to conduct this peace and awareness in 26 constituency of Karbi. Thank you. Wala tong terus kondon ali daudang sendiri pun kami informasikan hilten dengan sama sendiri saya daudang berjaya. Lalu dalam tu dia tu non kan tuan nanti kebelah. Non dia kesan nanti kebelah non dia tunggu akan loh non pun saya kesan masuk di tongkang kami ni. Lalu tapi semua ke dia tu tong selang nang ni, pasti selang nang ni lapan, orang selang nang ni. Lapan tu kan nang sok ke non ke, ini sampai kita nang di. Pasti sini. Ada season, awareness really long. Ketika orang tu lapan, Indo mesti ni. Tapi conversation ini kan, kacau ni pasti kira lo. Ini tu orang tu sebelum kita, non ada ke kes doang, sungguh tolong lo. Kami next question ni doa nak penghat penghomra, kalau dia doa dan penghomra, itu masuk di tong senang bersih ni lam salam apa je tolong ada. Ini, kita ada tongkang propon, lori ada ni, kaya ada ni, kita ada ni kita tu, ini tu kita tongkang tinggi alam. Amek krisis lagi betul lah. Ini tu ladang tu masih jadi arwah cakap tu jadi ini tu ladang tu ini tu asal tu alam siapa pun.